turi hano mu mujyi wa Casablanca mu gihugu cya Maroc, aho umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame agiye kugera hano mu kanya mu ruzinduko agirira hano muri iki gihugu ku butumire bw'umukuru w'igihugu umwami Mohamed wa gatanu w'iki gihugu cya Maroc. Igihugu cya Maroc dufitanye umubano mwiza hashize igihe, ariko uru ruzinduko nubwo ruje gushimangira uwo mubano usanzweho, nk'ibihugu byombi twiyemeje yuko tugiye guteza imbere imikoranire yacu. Hari abashoramari, hari abantu benshi muri iki gihugu cya Maroc bamaze iminsi baza mu gihugu cyacu kureba ibikorwa bihari byo bashobora kugiramo uruhare, aho bashora imari, abanyarwanda bashobora gukorana nabo mu bikorwa bitandukanye, mu bucuruzi, mu bijyanye n'ubwubatsi, mu bijyanye n'ibyo gukora imiti. Mbese usanga hari ibintu duhuje nk'ibihugu byombi mu bijyanye no gukomeza kwiteza imbere, cyane cyane no gushakira ubuzima bwiza abenegihugu. Njyewe rero na mugenzi wanjye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ejo nimugoroba twakoze inama ndetse n'abo turi kumwe, twemeranya amwe mu masezerano tumaze iminsi dukoraho adufasha guha urubuga rw'imikorere abandi ari Abanyarwanda, ari Abanyamaroc bakeneye gutangira ibikorwa byabo vuba. Hari amasezerano ajyanye n'imikoranire y'ibihugu byombi, amwe ajyanye n'ishoramari, andi ajyanye mbese aho urubuga abenegihugu ku mpande zombi kuba bashobora gukora ibikorwa bafatanije, bikaba biciye mu mategeko mpuzamahanga. Twagize rero inama nziza, tukaba twanabonye twaje hano ari mu gihe cya mwezi Ramazani. Ubwo rero bagenzi bacu twaraye tunabonye akanya ko gusangira nabo igihe cy'ifuturu ku mugoroba, bikaba nabyo byaduhaye umwanya wo kubona umuco ujyanye n'idini rya Kisilamu. Urugendo rero navuga ko rugenda neza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika aragera hano mu kanya mu masaha ya saa saba, araza kwakirwa na mugenzi we umwami w'iki gihugu, ndetse araza no kumwakira ku mafunguro ya nimugoroba, ndetse n'abantu bose batumiwe hano basanzwe hano muri iki gihugu n'abandi baje baherekeje Nyakubahwa Perezida wa Repubulika.